Kudathana siyalibingelela ngalinjani lapha elikhona lesikhathi. Hayi ngithe namhlanje ke sixoxe njalo wazi ukuthi ngiyabhoda ngomhlaba sizo yonke into. Umama etha khanye kodwa ukuthi ngikhanyekazi. Kunini sithi asihlangane ke sikhulume ngezomdabu, sikhulume ngesizwe sakithi. So ngithi hayi namhla mama akusondele sikhulume la. Kunjani? Ngiyaphila Dawu, njani wena? Ngiyaphila. Kunini ufuna ukumbona size sahlangana? Nxa sabonana sincedisana emoteni yakho eyibanjiwe. Yaqina iphumelelana imoto yakho yini? Imoto yayiphumile. Ukuthi bahamba behambe bethatha izinto abasipha zona abadala. Okay, abadala. Hayi bayigcina bayiletha. Uthini ufunani lapha isizwe siye simlalele ukuthi kethi ukhanyekazi wathutsha lapho thini? Okay, yes, singathi uthuchile kodwa akathuchanga namuhla. Ngena ezindaweni ngingeniswa imilayezo. Angize ngathanda ukugxila ekuthini imilayezo ivela emadlozini, imilayezo wena uvela ngaphi phansi. Mina ngivela eLupane eDandanda. La engihleli khona, la engibhace khona. Okwamanje. Uzelo khona? Ngizelwe eNyathi endaweni abathi entabeni zikaMambo la engazalelwa khona. Entabeni zikaMambo? Wazalwa khona. Zisenyathi la. Umuntu wendileyo labantwana? Ngangendile from 1987 umyeni wami ushone ngo-2014. Okay. Abantwana bakho wena? Nganginabantwana ababili, ngangithole ababili sengisele noyedwa. Okay. Akonjeleke lapha kuyini okukhona? Uyinyanga, uyini, umprofeti, uhamba njani? Ngathi mangibuza umzali wami engangisondelane naye kakhulu ongubaba ukuthi kanti mina ngiyini, ngoba kwasukusiba lokhu ngizothini ukudideka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi mina ngibe nomehluko phakathi kwabanye abantwana. Umehluko bani ukhona lapha? Umehluko wami ngithi nje ekuthandweni ngubaba lekuphathweni okwehlukileyo labanye abantwana ekhaya. Okungangokuthi wayezefikelela ukuthi mayeza wayesebenza eSolisbury, wayethi ma eze eneyami nje grocery eceleni lapha kwabanenge ekhaya, abanye bedla bonke kodwa mina ngingudla yedwa. Kube sekusithi ekuboneni izinto ngathola ukuthi izinto engisuke ngizibona eziphambeneyo, ngithi isipoko, ngithi ngibone umuntu laba ababizwa kuthiwa bayathakatha ebusuku. Ubabone? Yebo. Mangikhuluma noma sidlala lapha labanye ngithola ukuthi bona abakuboni, baze bengiphikise nje. Ngathi mangibuza sengibuza okokuthi lento le yayisingidlupha kakhulu. Ngabuza ubaba wami waziphaka isikhathi sokuthi engichazele, wangichazela ngendlela engazalwa ngayo. Wathi wathi ngazalwa nthandelwe, ngazalwa le ngubo yami. Ngesintu kubizwa kuthiwa ngazalwa ngembethe. So nxa usithi wena awuladlozi uthi aso prophet uyini pho? Okwenza ngithi angisho ukuthi anginadlozi. Kahle kahle ukuthi idlozi yini angikuzwisisi ngendlela yalamalanga. Kodwa ke sithe sikhula abantu esibabonileyo, abantu engibabonileyo ukuthi angabala amadlozi ngabe begida kufika amadlozi. So wini wenza la uthi ulobizulana olesiphiwo bana usitshela ukuthi kuyini ubona? Isiphiwo sami kahle kahle ngizothi sisebukhosini. Njengamanje into engenze ngeza lapha koBulawayo, ngize ngendaba ebengiyibonisiwe, ngibona abantu abekade bekhuluma isiTonga, kodwa isiTonga lesi singesezambia. Abantu labade bengene kwangathi bangene esigodlweni esigodlweni senkosi uMzilikazi, esigodlweni samaNdebele. Bengani kukhona into azithathayo njalo sebesakha kuleyo ndawo. La ngihleli khona kakula i network.
ma sengithe ngathola amaphupho ngenza ukuthi ngize koBulawayo la ngithola khona inetwork ukuze ngibone ukuthi kuyini okuyabe kusenzekala ngathola ukuthi yebo vele khona la kasekubhalwe khona ngubaba uPhathisa Nyathi wabhala ngamathambo enkosi loBhengula kodwa ke leyo ngidlule kuyo ngoba isike yabhalwa ngabo liqiniso yini yebo liqiniso ukuthi okay amathambo enkosi loBhengula la abantu bathole khona eZambia akunona iqiniso asoqiniso no lapho kuzevumelana njengoba ngishilo ukuthi mina ngikhule ngibona izinto ngifanise nje ngoRobert Mugabe uRobert Mugabe ngimaze mina maybe ngubo ma 6 years ngase vele sengimazi noma ngangazi ukuthi ngubani noma ngangazi ukuthi uzokwenzani kodwa ngase ngisazi angithi uNkosi uLoBhengula naye wangibonisa amathambo akhe ngingazi ukuthi ngaleso sikhathi amathambo kaNkosi loBhengula aseLupane uNkosi loBhengula akazange vele achaphe akazange nje aye lapho ukuthi uye khona eZambia tawu ngiyakuqinisekisa uNkosi loBhengula even ekushoneni kwakhe akashonanga lokho ukuthi ngithi la akhona angithi akancwatshwanga no wafika lapho ngokushelela wangena lapho wabambeka lapho wangibonisa ezintabeni kuphi angeke ngisho ke lokho kahle because ngizobe sengiyaqabana nabo umndeni wakhe kodwa ke mabe khona ngempela siyakwenza into engishoyo ukuthi ngazi nendlela owashona ngayo akashona ngelele endlini yakhe akashona enabantu washona esekubalekeni kusempini kunenkungu wawa la amathambo akhona wawela ngithi ngizothini ngesilungu uba trapped yangizwisisa uba trapped la ngaphezi ezindaweni no ungahlanganisa izindawo ilupani yabona mawundi undlula uShanghai kula okwenzeka khona zonke lezo zinto lezo angithi ePupu indawo le abayibiza ngePupu kula anjani la khona la okwaphelela khona impi kuhleli nje omama njengoba ngisho ukuthi ngiyaboniswa even amahubo ayehutshwa lapho ngiyabe ngisazi ukuthi lapha basebehuba ngoba sebehluliwe lapha babehuba ngoba bebizwa obani inkosi loBhengula ayizange ikwazi ayizange ithini wafika la afika khona endaweni yakhe lapho kuliwe lapho sithi ke abelungu laba bemxotshanisa wafika lapha emfulweni uShanghai yebo wayesengaphetshe yebo ngaphesheya nakho futhi ngithi kancane ngiyele ngesingithi ngesigazi lami babekhona okhokho bami omunye wabo kwakungufusi Khanye babekhona lapho kuleyo mpileyo angithi bekune ngaleso sikhathi leso bekunendlela yokuthi ma impi isishisa kunendlela yokubiza ukuthi akuvinjwe kanje sicela ukuthi